Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sapoku, tega-tega ki monro aga kerebat tak mana tu. Tanah fodo ma disi mana ki? Tele dong teta nama disi situ. Amin amin ya robbal alamin. Oke sapo di lalan waktu cinampo melo si ma cerita-cerita teta tapi ro ceritana engka pakputanana seret surata seret naso. Maka da teta peko carana ro ko to melo mancaji youtuber melo to mang agsenai mapatama video di YouTube bae deto kan maruk kasapo nasaba bosi-bosi ko bae dampa-dampa ni ko terganggu suara ya taruh mau cawe-cawe bara dena maruk kasadan na senge jadi dia balas sih langsung dia balas ai ron anggota maksudnya upada bami ko roe ai maka da tajan di sapo matupe buraki video maka mapake ko tomelo mancaji youtuber ya ada ko tomelo mangupload video ko YouTube pertama malam malada agak lemakna yang penting engkana akun YouTube tak ada mi HP Android tak itu sudah ada YouTube-nya akun kana YouTube na kan pasti engka akun tak pasti ko tamak YouTube tidak mungkin langsung kita pamacule YouTube ko dia pertama yul akun tak kama pakor kira sapo kemudian jadi sapo engka apa aplikasi harus tabolai harus tapunai ko HP ta yang pertama YouTube pasti engka memang YouTube ta yang kedua engka ditelak kain master KineMaster eta sapa bawani ko Play Store kalau pro-nya cari di Google nah sahabat dia itu gaga KineMaster pro-nya nareko ko Play Store yaro ditala pro masuk na yaro degage ro gambar na ro taroki makada kain master kam biasa kotennya pro komi anu di download di Play Store angka toy menre okine ro makada kain master jadi samana na lawa-lawa yaro gambar ata pada ye kang yu pake mangede kain master mato tapi degaga mapakor sapo yang kedua yang ketiga aplikasi harus tapunai YT Studio kalau ini ada di Play Store tasapa bawannya sana napa ta download pada gambar na yehe itu ya telu nih apa background eraser ya rega penghapus latar belakang jadi masuk nama tu foto ta bansana yehe ye tembo melo i hapus melo i hapus contohnya ye sapo contohnya toh itu cukup dengan modal 4 aplikasi ini tabolai wadi ini manca youtuber kemudian harus tapi macam make bu video bansana rumah cerita make pada tita ayo sapo jadi malam mak ini tomi lo manca youtuber manu nasaba malam mak mi syaratna iya tosi nareko tomelo makada engka to pakutana biasa makada engka gare duina igaji gare ko mancaji youtuber ki ya memang cuman mancaji artinya itu kan aja siapa jolo tapi kiri kiero artinya berkreasi bawan nih yolo mi bawan nih yolo video tapos mana bawan nih yolo ide-ide ta makada aga ide ta melo tapatama ko YouTube mapakoro kira-kira sapo ya memang sih gaji ki lumayan termasuk juga YouTube itu wedding mencaji pengurang poleri tenaga pengangguran ya nasa mega tuh keluhan anak makokwe apalagi anak milenial ibang sana ro anak makokwe mega ro mengeluh makarawe aga kasi iye temek ki masikola selesai ki makuliah atau menganggur sebenarnya dia nawadi ki menganggur YouTube ini salah satu cara untuk mengalihkan pengangguran kita lo kakuro misalnya agak kelebihan makokwe selesai ke masikola misalnya agak kelebihan bakat atau tuta masikola misalnya mak gambar ya to naru gambar mak teru mak gambar kena patah shooting na patah pendek ke YouTube ya rega matakro ya rega memancing ya rega macerama ya bawa naru tapi gak oro mak pakor kiri sapo jadi dega agak istilah sebenarnya iya koto milok mito dega agak yang semakar pengangguran makokwe rekinge canggih ni agak engkanya si YouTube awak dingi pakai sebagai penghasilan tapi kalau berbicara penghasilan sapo mundri piaro yang penting ide-ide ta kreatif ta tama yo ko YouTube itu yang utama dulu tapa gesing bawan nih kreatif ta kreasi ta tapa tama ko YouTube mapakon ro kapa kira-kira sapo nole
peletu kaki teta ada aja na to malam pilade nasaba mangingaman imita teta ya. Nah, insyaallah dega pajana teta tu mek bu video-video tau ki bawa ni sapo aga si video aga si buraki munrie masalah YouTube ya rega aga tau ki bawa ni Korea waro kolom komentar. Pakon ro apa sapo dampo-dampeki nare ko angka salari lala bicaraku pacapurnya adaku riumak kadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.